U Novakim Novostranskim posjetili smo našu Veru Grgac. Sjećate se nje, kaj ne? Vera nam je govorila o tradicijskim vjerovanjima i pričama koje je čula od starijih ljudi, a osvrnula se i na svoju knjigu. Hvala da ste me došli posjetiti. Ja sam Vera Grgac, ja sam Novačanka z Novako Bistranjske i ja govorim novačanski. Ja svigde napišem da sam z Bistre, ali cijela Bistra ne govori jednak. Gornja Bistra i Obrove govori najsličnije, s tim da na Gornje Bistre ima jedan zaselak, Liješnjaki, oni su mi prekrasni, oni čude drugač govori od druge i to mi je tak lijepe i mislim da oni govoriju i kaj, a mi govorimo koji. Vero, o bistranskom govoru kad već razgovaramo, u ruci držite jednu knjigu. To je vaša najnovija knjiga. O kojoj je to knjizi riječ? Knjiga je, ter sam dugo pripravljala, uz nju još imam 6 knjigic, ali čude cajta mi zeme kad ja se nekam prijavim za skup, uglavnom to su jezični ili etno skupovi, a onda zaberem temu, onda se temu posvetim, pa onda pune materijala i druge zbornike i tako. A knjiga ovo je majkina vraštva, vraćene i vračitelji. I odmah da pojasnimo, vraštve je fonetski od vračtve. Vidite da je dole vraćene i vračitelji. Dakle, vraćene i vračitelji nije co prija, nek liječene vračtve, odnosno vraštve, je domaći lijek. Oni koji imamo okolo sebe, najviše su to trave, ali pune tega koji mi čude tega koje smo imali v domačije. Naprimjer, goščina mast, pa pepel, pa žuta zemlja i lovačina, pa domaći sopon, sve je to unutra, sve sam ja to popisala, koji su žene dome imale, a da ne govorimo i vine i rakija, sve to imale u određenem momentu, kad je nešto bilo težem, to se mogle iskoristiti ili kao oblog ili neke zaspirajne ili bile koje, znači sve to ima nekakve lekovite bi rekli, more pomoći, a mora se znati i kako bi moja majka rekla, treba znati zebrati i vrijeme i pršuonu i kolike tega deti i da deti i kak deti i to mora još i vjerovati. Onda je sve hasnovite, a če nije hasnovite ili korisne, ne mre naškoditi. Vero, zašto je vama to sve blisko? Što ste vi po struci? Sigurno da meni moja struka nije otežala, jer ove koje mi je struka dala, to je čude mlenše od ovega koji sam ja prije čula od majke. A naravno da se i danas u te sve trava, to su sve prirodne, to su eterična ulja, teraz su lekovita i teraz se danas male robiju nekoja, da, zato jer su skupa. A evo ga, industrija je išla tak, pa sad se kemijski slične proizvede, napravi apoteka, kontrolira ili ne kontrolira, mora se kupiti gdje hoćete, a za ove se treba potruditi. Prve treba poznati dobre travu, drač i sve ostale. Ima slične travi, pa treba dobre poznati. Treba znati da brati, bere se uglavnom po letu kad cvjeteju trave, jer onda imaju najviše tega eteričnega ulja, tere lekovite, a imaju i druga, svega ima unutra. Onda treba znati kak posušiti, kak spraviti i kako onda nazadnje meriti, kak pripraviti. A pripraviti se more kak čaj, kak oblog, z vodou, z vinem, z rakiju, z mlijekem, s cukorem, ovisi sad, tak da tu je, 50 tu travi, tere mi svi poznamo, one su furt okolo nas. Ali, današnje vrijeme,
brati, kre puta, kre ceste, to je sve pune sad od te autosilne, a iza zraka svašta ide, a ljudi svašta špricaju po ledina sakakve te herbicide, pesticide. Truje se sve kol tak da sad je već teške, ako se negdje najde, to je negdje daleke na pusto poljine ili šume, tu je još čiste, a ove druge više. No. A postoji li neka možda baš bistranjska biljka koja je specifična za ovaj kraj, koju možemo ovdje naći, a koju ste možda spomenuli u knjizi? Pa ne bi rekla, to raste sve u ovom području, cijele Zagorje, a i veći dijel Hrvatske ima, to su trave i drači teri rasteju okolo nas. Naravno da Dalmacija, obzirom na svoju klimu i na sve skupa, da ima mene tega, ali ima zate druge trave, tere mi nemamo tu. Tere su iste tako lekovite, a imaju nek tere i tu i dole. Recimo salvije, te žalfije, žofije, kak mi velimo, dole njihove, sad normalno dole na drugčije je to zemlja i drugčije je i klima, pa onda vjerojatno su i, ne znam sad, evo ga sad napamet govorim, ali sigurno da je koncentracija tega eteričnega valda, te ljekovite, koja nutre morti male vekša, u te trava tere su baš za jug karakteristične, ali imamo ja imam tu veliki grov žofija, imam pelina, imam majčinu dušicu, imam matičnjaka, koji sad se ne mislim, to ja sam sve to posadila po dvorišću, to je okolo mene, tega ja uvijek naberem, ali nije blizu ceste, neke s drugega kraja gdje nema tolike prašine. Vero, sjećate li se možda nekog od tih recepata, odnosno pripravaka da ste koristili u mladosti, odnosno da ste imali neku situaciju pa da ste baš to primijenili, da vam je to pomoglo? Joj, kak ne, i sad bi sam lijena, mama nam je znala prve. Kak je opće krenuli? Ne znam sad koji je bil povod, ali sam napisala te par travi, a to je bila kamilica, dakle čajevi. To se i danas sam, koji se kupi, čiste drugačije od onega koji mi naberemo domi. Onda šipek, onda lipa, a sve sam to ja brala z mom majku i sve smo to imali i onda sam ja napravila te par tekstu, a kak sam počela ja zapravo s poeziju, onda i u društvu su me prilika i Kavijana Stubice. I da sad to ne pripovijedam tu priču, to nije blizu, ali svijet je mali, na znanstvenom skupu sam bila v Krapine, evo sad je pred tjedan dan bil 22. skup o hrvatskem jeziku, književnosti, o kajkavskem hrvatskem jeziku. I onda evo ga, tak upoznaš ovega onega, povedala sam i evo ga, i onda je ova urednica glavna časopisa i onda je bila i voditeljica ili predsjednica, kak se to velika i Kavijane u Stubice, Gornje Stubice, onda to, ne Stubice, po Dolnu Stubicu, dvorcu Golubovice bile sjedište, gospođa Vlasta Horvatić-Gmaz, i ja sam mi dala te, rekla da donesi tekste, dala sam mi tekste, pa mi rekli, joj, to je tak dobro, to ti budem objavila. Evo, i tak je onda krenule i onda je ona zapravo krivac, ona rekla, ali nemoj na tem stati. To je bile jedne 7 ili 8 kolike travi, onda kad je ona objavila u časopisu Hrvatske Zagorje, to je njihov županijski časopis za kulturu, nemoj na tem stati, to ti dobro ide. I onda sam ja ustao poeziju i slikala. Tako da je ta knjigica skoro 10 let bila na stolu. Jer sam ja fur dodavala, pa ove zmisla, pa male premenila. I sve trave treba slikati kad one, najme od tega bilja i od travi, najčešće mora se iskoristiti cvijet. Ovi sad koji sam ja, more plot, more list, more koren, razmete, a to je vegetacija čez cijele lete. To su uglavnom, ak nije drve, to su uglavnom jednogodišnje biljke. Tako da sam ja to sve sama slikala, jedne 2-3 slikice nisu moja, a ima ih 100 knjige i tu svigde je uz tekst je detalj trave i kako ona zgleda u svoje prirodnom okolišu gdje je ona rasla, gdje sam ju ja odslikala. Tako da je to dugo trajalo. A onda
sam ustidila i ove već sam spomenula koji se ima v domačije, pa sam to napisala, a iste tak je, more biti kak ti vraštve. Onda sam male i uvod napravila o bolesti, kak su bile i kak je majka zvala. A onda sam ja pokle zaključila, jedan put mi je ovak rekla. To je bil domaći čovjek, a on je i pilje i veli on, poglej, ima zemljanu farbu i žut je kak buča. Oči su mu žute. I sad mu počel jedrenu krv, zbrušanu krv povraćati. Bluvat je, rekla majka. I onda ti bu nafletne mrl. I tak je i bile. A pokle su mene na škola medicinske navčili da tak zgleda ciroza i da je to točno tak po redu kaka majka rekla, tak to i danas ide. Ako se prije ne počne, dene su mogućnosti da sad ne idemo u medicinu, dene se jetra mora transplantirati, ako nisu druge se promjene, ali da sad ne bi o tem. Dakle, mi smo se tak spominale obitelji. Onda male sam toga napisala i onda sad se vraćam koji ste mi rekli, nije mene otežale moje znanje iz medicine ove, ali ja sam paralele onda vlijekla i vidjela sam koja zaprave koja, ali ništa nije pačile. Moja majka nije znala o te medicine niš, ali je se ja znala pripovedati kakve mudre knjiga danas ne piše. Vero, hoćemo li razumjeti sve ono što ste napisali u knjizi ili ne? Imam ja tu i riječnik. Naime, djelo se, to je materinski govor. Materinski govor se ne navči spontane, zapravo se navči od mame. Je više spontane, a književni govor se uči škole. I materinski govor su kajkavice od mjesta do mjesta nisu iste. Evo, već sam malo prije rekla i na Bistri si jednak ne govorimo, ali nisu to tak velike razlike. Tu nema pravopisa, nema gramatike. To je govorni jezik, který se prenašal s kolena na kolene. Nažalost, više ne. I to je mene ponukale, glavne bile prvi je moj nakana bila, ja sam počela zapisavati već kad je moja majkica mrla. Dakle, o majke govorimo bake. Majka je u lokalnom govoru baka. Kajkavci još veliju i babica, i majkica, i evo ga, mi velimo majke, bake velimo majka. I moji su pokle pomrli i drugi stari, sad sam već jeo neke dobe. Više se nemam ja s kim spominati kak sam se s njimi spominala. Niti moji vršnjaki čak ne nekoj. A kamoli ovi mlađi. Materinski govor se učio ponašati mamu i tatu i dedu i majku i seteri su fiže, ali najviše mamu. Mama je tatera najviše po naravi stvari. Ona je najviše s detetem i ona ga prvega doji. I ta blizina mame i deteta u dojenju, da sad o tem ne govorimo. Tu je to je veza najveća koja cijeli život obilježi. I onda naravno dijete oponaša mamu, a ona furteli buti mama ove, buti mama one, i tak se da sad dalje ne ide muti. I onda sam ja počela zapisavati riječi i toga je, onda sam upoznala doktora Jemriha s hrvatskih studija i tak sam se žni spominala, on je rekla kak ne rado, ja vam bom dao znanstvenega novaka s fakulteta, pa vam bom pomogla kak se pravi riječnik složi i obilježil vam bude fonološki riječnik, da onda oni koji to znaju, a to su stručnjaci, kajkavolozi, dijalektolozi, onda oni znaju otprilike kak ja kad velim Ne, to ne budete napisati. Kad napišete to je i to mi drugačije velimo, a moj i moj onda, tu su dva, ima robača, i moj znotra, i sto takve, i moj, da nema jata i je, da nije same, da je klijet, vidite da je tu, onaj dobre posluša, zna, a onaj dobre ne posluša, a zna govoriti, ali ni sebe ne posluša, jer je normalne navčile tako govoriti, pa se i ne posluša, a zna dobre reči.
tako me onda to krenulo i taka knjiga, a onda sam ja uste i običaje, djela sam ja, tu bila i etnologija na utrupa, običaje i ove i one, ali draga Vlasta urednica je rekla, nemoj ti još same ove male preširiti, imaš tu materijala za 2 knjige, jer do bude išel u majkina vraštva iskat etnološki podatak, a druga knjiga bude iste tako vrijedna kak i ova, pa bomo mi najprije izdali ovu knjigu, Kajkavijana iz Stubice izdala knjigu, Društvo Kajkavijana, a ove sad već pripravljam za drugu knjigicu, a ovu sam onda još dijela koji ima nekakve veze i koji mora biti i jedne i druge, recimo Soprije, Vuroki, Veruvajna raznorazna, ali dijela sam i svece zaštitnike od bolesti, prvenstvene koji su za bolesti. Ti su tu uz vraštva, a neke budem valjda od tega preširila pa budem dijela i ovu knjigu koja ide. Uz sve one druge običaje koje ide u etnologiju. Knjiga je prvi dio gdje ja pišem male o betege, pa o simptome, pa one koje sam vam povedala kakva majka mene učila, pa koja je trava, koja je drač, kak se bere, kak se pripravlja i još jedne 10 travi. I to sam prikazala na znanstvenem skupu o jeziku Riječ domaća u Zadru. To Bijenalne matica Hrvatska Zadar organizira već 30 let i u zborniku je od njihovem objavljen, tak obilježen tekst, ali je neke menši od ovega teksta. Ja sam ove još širila za knjigu, knjiga je vekši tekst, ali knjiga nije obilježena. Same riječnike i na kraju pojašnjajne betegi bolesti. Kad ste me pitali za knjigu, rekla sam 2009. je prve objavljene u Hrvatskem Zagorju. Onda je 2019. Je knjiga zišla i knjigu je, ne knjigu cijelu, nek prije tega je doktorica Celinić iz instituta, ona je dijalektolog iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, je za našu monografiju prikazala Bistranjski govor u monografiji Bistre za našu 800-ljetnicu koju smo izdali. I tak smo se upoznali, iz mene je surađivala i onda poslije smo još mi za veliki kajkavski rječnik surađivale, ali je ona onda mene obilježila za ovu knjigu Rječnik i betege, pa je ona fonološki sa tim znakovljem dijalektološke, fonološke transkripcije obilježila, da, to sam već rekla, da oni idu znao te znakove prečitati iznad slova, odnosno znao kak ja otprilike velim, već smo rekli, te dvoglase ili one koje mi s našim standardnim slovem ne možemo napisati. Spomenuli ste ovo posljednje sada uroke, tradicijska vjerovanja. Što može čitatelj očekivati da će naći u tom poglavlju? Ima tu svega na broje, ja vam bom o nečem povedala. Kak sam čula, naime, ljudi cijele ove podneblje veruju u Boga i idu k meše. I mi imamo crkvu Svetega Mikule, ter je naš patron i zaštitnik. Tera je starija nek prvi spomen Bistre, jer u povelje kralja Andrije II. Gdje on spominje posjet Bistru i Poljanicu, gdje je crkva, ali već piše gdje je već župan crkvu Svetega Mikule napravil. Dakle, crkva je već bila kad se spominje u povelje te Bistra. I onda je bila Svetega Mikule i dene Svetega Mikule. I dakle, znao se da je narod veruje Boga i obdržava svetke i svece, ali uvijek se verovali i neke koja zaprave kontra koja je vražja sila. A za coprnice i coprnake
i coprije i vešće, kak su je zvali, i mračnice i divje ognje, su govorili da tu vrag ima svoje prste. I moja majka znala reći, a majka i deda su bili jako pobožni, bili su i trećem redu, onda Franjevačkem, onda je znala reći: takvi ljudi ti s vragom imaju posla, oni su na tepeni, žnimi bole ne imati posla, ti se same Bogu moli, a ljudem teri se Bogu moli i oni ne mreju niš. I tu je priča bila gotova. Ali su se znali oni spominati kad su znale susede dojti po zime ili rođavki, kad su se pohajali, koji su oni još prije čuli. Jer već 60. godine oni su se spominali, dakle od 60. nadalje ja to sve pamtim. I to su stare priče, pokle više se nisu, dene se više o tem nišći ne spomina. Onda bi ja, a ljude sam poznala, onda sam ja, i to sam pamtila i sad sam ja to onda osvijestila o čem su oni se zapravo spominali. Ali za divji ogen i za vražji lov, kak su to zvali, ja mislim da su tak zvali, to su oni doživjeli. To im nije nišći pripovijedao. To su oni, i mama moja, Tera je opet od majke Čude Mlanša, kad su znali iti vjutre po letu rane, to znači išli su negdje kred 3. 4. ure na cuk, na pušću, odnosno ne na pušću, nek se onda ta stanica zvala Pušća Bistra, a ona je na Pojatne. Dakle, nije ni na Pušće, nije ni na Bistre, nek na Pojatne, ter je između Pušće i Bistre, ali su i Pušća i Bistra z njega druga kraja i čude su vekša do sela i starije, i to su sve fare stale. Ili tam na cuki, ili pokle su i na Nove dvore napravili stanicu, ili prek pod Soused je bila stanica. Ili dok su čez goru išle su se znale spominati, jer čez goru su išle su Vrapču dole van i nosile su trgovinu na glave koji su imale, ili i muži su znali koše nositi, jabuke ili neke već koji su nosili na plac Zaogreb. Uglavnom su išli na veliku tržnicu, na Dolac, ali i na pokle već i na Međašni su zvali, to je Kvaternikov trg, Međašni plac, a onda je mali plac, Ilički plac, to je najmlađi. I onda su znale da, dakle, rane jutre kad su išli po polju, pole se vidi, na polju nema drveća, nema hiš, prazne je dole do Krapine, rijeke Krapine, do Zaprešića, do Štreke gdje su išle na stanicu. I onda je da se igral se ogen, je išao po polju i to je išle i znale dojti blizu njih po graba i tam gdje bile valjda močvarne, gdje su čreti bili, gdje je voda stala. Ali nije se dali, jer da su djeca, to i dečki su znali to kao da bi blizu došli temu, pa da bi vidjeli, da bi prijeli. Međutim, kad se došle na neku, ne znam kak daleke, onda je to znale meknuti se i preti dale, pobeći. To je bil divji ogen. Danes ja mislim da to ima nekakve objašnjenja zašto se to pojavi, ali danes se to ne pojavlja, je li više nije tako močvarne ili je sve to zmeliorirane, to sad ne znam. A vraži taj lov, to su pjesi, to je kao da lovaju, ne znam kolike vrsti pije su, mali, veliki, sake, jake i to su više šume, to je na polju negda, ali više šume. Šume su to čuli kad su išli čez goru Zaogreb, iste po noći i onda kada ideju bliže da se približavaju, ali nisu nigdar vidjeli pjesa, same su čuli kak lajaju jake. A onda, druge su prije, onda ima kad je bile nevolje pri hiže, a to je bile, uglavnom, če su bili oni betežni ili je živina od čega su živjeli, od kravice, od pajce, kokoši su hranile i male i onda če je tu došao pališće, to počele parati ili je oboljele ili krava nije dojila ili je... Uvijek se neke, onda su rekli, joj, to je sigurno napravljene. I onda sad tu ja imam opisane, te žene sam ja i poznala, ali znam kak su i moji, ne bi vam povedala kak su tata i njegovi strici pripovedali dok su oni bili mali. Dakle, to je bile negdje
tam između 20. i 30. Dakle, to je stariji brat Rokić i mlenši je bil Iva, a najstariji je bil Štijev, ali on je bil biciklista, on je za mladosti prešel v Zagreb i za nas učili i on je bil poznati hrvatski biciklist. On je same znal dojti tu i tam na bistru, a ovi su bili furt blizu, su bile hiže pa su se znali najviše po zime spominati kad je cajta bilo. I onda Rokić pripovjedalo, ne stariji bil, da je negdje blizu njihove hiše, Grgačeve, bila bračni par, nisu imali djece. I ta Mica, oni su je zvali strina Mica, ali nisu bili Ruota, ali svi su bili Grgačevi. Ona je od nekud bila, ja ne znam gdje se ona rodila, ali je govorila ikavicu, mliko i lipo je govorila, to su znali reći. Pa sam onda ja mislila da je moj bila tu negdje od Soutle, tu je kajkavska ikavica. Ali pokle sam čula od ove Terisu Ruotim dalji da je Stenercu se venčala, sad je li rođena Stenercu ili ne, s tim Ivancem. I onda bi majka znala pokojna Grgačeva reći da se koji podoji ili da krava mene, krave, oni su imali više krava, ili da mene doji, a tele imala kad krava najviše doji. Ili da kad pritapla, kad sir dijela, da nije vrina, da se prejde na sirutku, da nije čude sira i tako. A da strina, da je ona došla i da ne sme ona Blašćani vidjeti, a pogotovo ne štalu iti i ne dojiti. I da to vjerojatno je ona, jer su svi okol tak pripovjedali, nije to same, ali ja sad to znam točne koji su ovi pripovjedali. A oni su već bili dečeci veliki i onda ko bi sad napravili? Deda veli jednak hranimo se, ja furt iste sjene hranim i istu po letu je kosil detelu i brali su, znate već kako se mnoge hrani. Da nije razlog u tem valda, ili uzrok. I onda su dečeci rekli, mi bomo večer prešli i mi bomo rekli strine te, takozvane strine. Če ona to napravila? Da mora reskopati, jer se govorile da neko je znaju napraviti i reskopati zlo, a neko je su same kak ti znale napraviti. I da ako ne bu to se popravile, da bi oni došli za vojnu za jedne 2 dane, če se za 2 dana ne popravi, i da ju boju zeli po noći s postale i da ju boju odnesli v dojnj, gore gdje bil Melin, i da ju boju v dojnj hitili. Sad, je li to ona reskopala ili ne, ali se popravile. Onda druga priča. Iste tak, te sam poznala, te su još žene duge živjele i iste tak kravicu su hranile i lijepe dojle, baš su lijepe tone i same na put nema mlijeka, a teleka ima. A tele zdrave, tele bicicale, a nema koji. Sad koje? Onda je ova druga, požalila se druge, a od druge sam ja čula, koje nekak je rekla. Da noj zeme stari rojnlik i žaruke i noj note dene male tamjana, temena i da noj s tim pokadi štalska vrata i štalu i da noj dene male to na podvime, štalu, znate, pod kravu, sam mora paziti da ne bu štalu užgala, štale su bile drevene i šlama se tu bile zagoreti. I da nek s tim tak male nakadi. I da se pokle popravile. Sad, koje to bile tamjan dezodorira, pa mi znamo da on bakterije gene, a sad, kolike bilat su prije, kolike bile koji, naravno da su one onda i prole vime i da su zdajale više i da se znale to osiriti nutre i dene se to dogodi blagu, to mi dene zovemo upala, dojke, mastitis je to se more dogoditi, a sad koje bile i kak su rješavali, ali se popravili, Bogu hvala, a od tega bi mogla kravica i parnuti, da to jake malo hazeli. Sad, koje bili, koje nije bili, ne znam. Još do 80. let, to sam ja znala čuti od mlade žene, jer su one to čule od svoje mame i od baki, a one su iste blage hranile i onda da iste tak se dogodi i da je
ili Stenecu ili Kustošijenu, to je blizu jedne drugega, da je još biljen čovjek, teremu su oni išli za peneze i teri to znao reskopati. Oni me dao nauk koji. Ali to vidite, to sad ne znam, to koje bile bliže, to su još 80. nisam zapisala. One nisu rekle koji, a ja nisam zapisala pa to ne znam. A ove koje bile pred 100 let, koje su ovi povedali, to sam zapisala, jer to sam zapamtila. Onda su pripovedali za njega, on je bili Vurmuhar, iste tu domaći čovjek, da je išel čez goru peške i zaogrepili se Zagreba, vjerojatno se Zagreba onda domov, da je došla nekakva prasica i da je pojde ga, da je kak najne jahal i da ga je odnesla nekam prik do vražega vira i da je tu ga ostavila i hitila i da je do jutra od muke posijedil. E sad, koje bile, bile je. Tak se pripovedale. Za drugega da je iste čez goru je išel i da se zišel z nekakvim čovjekem, ter ga nije poznal. I da mu je ovo je rekao da dome, da sve ko je prodal, da nije Bog zna koji tržil i da dome ima decu i da nema im ni za oke kruha kupiti, niti koji. I da mu je taj čovjek dal penez. Ali da mu je rekao da sam je zate smije kupiti kruha djece. A on je nekam bil pozvan na svarbu, ne znam ko je bil krsni kum, a znate da krsni kumi moraju darovati, pa ka on dal te peneze za dar, ko mu je ovaj čovjek dal. I veli da su se penezi odmah čime je dal preobrnuli v listje. E sad, do je videli listje, tak su povedali. Onda su povedali da su to kak ti da nije so prije, ali da su vile. Da one po noći dojdeju i da kojno spleteju grivu. I ja sam vidjela da su te grive koje nam, kako ovaj dredluk koji sad koji nosiju, i to se nije mogle reskopati. Nikak, to je bile tak spetlane, zmotane, a sad jeli su to vile po noći napravile doj znao kojim si sam nije nikak spleo. Onda su govorili da coprnice po noći pireju na potoku. Ali oni su i znali tere su to domaće žene. A po noći se nije smjele, već pod mrak se nije smjele i djeca su morala pred mrak dojiti već fižu i rubje se nije smjele obesiti po noći vane koji se normalne prole, kak ti ne sme biti po noći vane obješene, tak su u te vjerovali. A ove su tak prale i tokle po koritu i pri nas se to zvale brodišće, kak da se one tu zbiraju po noći i to kesne po noći, krepol noći i da pereju, da točeju, kak da bi s kamenem po koritu to ukel na potoku. E sad, zako su one išle, a jel su je išli da vardiriti ili vidjeli tere su bile, to ne znam. I onda da najviše one hodiju po križajna, iste tak, i na grobje kad je mladi mesec. I da hiže očeju dojti, ker pol dan, kad su oni pozdravljena, da dojdeju neke posuditi i da im ne treba dati, ali sad nekda nisi mogel. Ali onda neke morala ostaviti. Onda je morala, ili na vrtče je išla, če su je koje dali z vrta, onda je morala, kak su imale rubače, domače, šivane porube, onda je morala konca male zvlijeći negdje ze strane ili od poruba ili gdje se dale, onda to morala ostaviti. To je tak bile. Onda, i inače to nisu pustili k malemu detetu, a pogotovo ne tako, če je bila suseda, kad te dijete bile male pri hiže, bar dok nije dijete išle na krst. Ali u te ravnu dobu sad djeca već ide i kad ti prehodiju na krst i kesneje iz mjeseci, 2,5 mjeseci, dobre, hvala Bogu, uglavnom da ide i kad te dijete zdrave, a obzirom da je prije bil veliki pomor, dakle govorim o početku 20. stoljeća, od 1900. nadalje, još do 30. let,
je čude decemirale. Prve deca su se sada rodila dome, negda su te žene na polju rodile. A pogotovo ako bile druge, trete dijete, one su same rađale, one su srpem negda rezale tu pupkovinu. Već dome je pomogla i svekrva i starija možda Sneha tera bila pri hiže i tako. A negda su i ta deca iste tak bila da su se i bolnice rodila, bi bile dijete mrle ako imale kakvu maonu ili feler ili nekakvu prirođenu bolest, nisu samrla od infekcije i od tega. I žene su mirale. I onda je su rekli da prve ne sme niti dojti. Prve baba gledajte, onda valjda tata prvi vidjela, ali je vidjela ovo sve karovanje, da će bile dome, tere su je pomogle, ali ne. A onda strošek ponos ili v priglede je, došla je mama, ne, ali morala donesti kokoš i gibanicu, rehnaču i tak. Ali koji se tiče ovega verovajna, onda bile doje došla, ali morala mali dijete za nos prijeti i onda reći, prve su rekli, joj, kolike put te, vidjela, tolike put te na životu glava bolela. Dakle, nikdar, kad ga nije vidjela. Ili da je lijepe. Malo su znala i prispodobiti ke moje dijete slične. No? I onda su pokle priglede kad su došle i daor dele, neke pod vajnkuš se dele, već kak ja pamtim, to su već 50-60 godine, onda su znali prvi najbliži rod i kuma krsna kad je došla i najna krsna kuma i firmenska, onda one su peneze znale deti, papirnate peneze su deli pod vajnkušek ditetu. Dečine rubljenije smele i djeca nisu smjela po noći vani biti, da se ne bi nateplo. To sam se sad zmislila, tam moja suseda, pokle smo bili i kumi, Škalička, ona je bila od Škalića, Vara se zvala, a jak je bila duhovita, se ga znala povedati, onda znala ovak reći, jer to je se s vragom imali ne posla, onda znala reći, kad je Bog po svijetu vodil, onda je vrag bil peklu. Onda su ljudi postali, kad su obesili ga, mislila na Isusa, onda su ljudi postali zločisti, onda vrag s pekla zišel med ljude. Ali veli onda je bil, ili je bil selu, ili je bil šume, ili na polju, ali onda su ljudi postali još zločesti, pa kad došli na dvorišće. A onda je z dvorišća vlijezeli fižu, zapeček, na peč, a veli, sad je za stolem. Vidite kakve to su gradacije, kak je ona to doživljavala i kak je to ona zapravo lijepo pripovijedala. Onda su pripovijedale da su znali dati mužam popiti štranc marina. Sad, ko je štranc marin, to nišće nije znao ko je to. To je bilo onako prah, teri se zmotil i pomiješal z vodou, vjerojatne z vinem. Sad, to ili su bile device, dakle udovice, ili kakve, ja ne znam, vesele babe, i onda su one, tako, to užemo, ako je dečku dala, ta je sigurno ju ženil pokle. Ali onda su to one napraviti paradu u braku, znate, onda je bile veselja, cijeli sele znale, a čude put se išle i na sud i potukle su se i zalasi su se i polejale jedna drugu zvodu. To svega je bile. Sad štranc marina i onda da je tu bil neke od kuščara u tem prahu stočene. I pokle ja najdem i onda mi je sinule. Da su to znale apoteka Zagrebu, one pitati jel tega ima. I sad kak sam ja došla, gdje sam, kak mi je to sinule, Stinkus marinus je mali Martinček kuščar, ter ima to pri nas kolike hoćete, oni tiječe i to su čiste mali najmenši i mi ga zovemo Martinček. Dakle, male to je vrsta guštera.
I sad to se more prijeti i danas, tega ima i sad tu po kamenu negde, ne uz hiže, ali negde po pećina i na groblju sam ih vidjela. I pokle sam negde pričitala da su ih našli takve valda i v grobnica piramida. Dakle, zaoke oni se tega držiju, ne znam, međutim, on se latinski zove Stincus Marinus. Pa ka Štranc Marin nastale od tega i to je prav, a sad jesu one dome prav delale ili se to mogle i negde koji kupiti, to Bog zna, to sad sigurno nije bile pred 100 let, to bile prije, ali su oni govorili o Štranc Marinu. Verovali su oni svega, verovali su da se jutre nije dobre prve stati z babom na putu, ženou, i ako se taj dan si odpravili nekam i neke važne dela, da bolje to odgoditi, ne bo sreće. Kad su, da po noći se ne sme mačka fižu prizavati, da bi vraga fižu prizval. Onda kad je svarba bila, dan prije svarbe su škrinari došli po škrine, po mebel koja je pelala sobu. Onda se to slagale na kola, a kola su naravno kojni lijekli. Onda je morala ta buduća mladenka, podsuknuti 3 put potirati kojne, da bi bile sreće pri te hiže. Onda, kad je bila v Belini, to i danes se povijeda, nije smjel vidjeti prije dan prije, kad je došel pojmu. Onda, a ona je njega prije nek je došel fižu, gledala čez okne ili čez firingu, da ne bi bilo on baš gazda za semu pri hiže. Ili čez rešete ili site, neke takvega je. Onda v cirkve kad su bili na već pred oltarem, onda mu je stalo mali na nogu, da ne bude saka njegova zajedna, da se bo i njena riječ čula. Evo ga, dakle, i u te su verovali. Onda su verovali da se, kad su vozili sijene s koli, s kravami i s kojni, vojs su slagali da se, kad se već vojs prigotovi i poveže, onda zublovina, znate, one koje visele se po zubla zubačami, ali da se to ne sme zubačami hitati na vojs da bi se vojs prevrnuo. Onda male i blagosloviti negda, da se ne bi osipali, onda nisu do doma, morali su opet to popravljati i po putu pobirati i tako. Recimo, to isti su verovali. Kočku je nasadila kad počne kvocati, a to je negde uz faušenik pokle faušenka. Onda je znala si ostaviti od Božića dok su još slamu ili sjene, otavu su uglavnom nosili, ako nisu slama pića, nosili fižu pod bor, dece, pod stol. Onda od tega znala male ostaviti negde, pri štali negde pod suše i od tega napravila gnijezde. Gnijezde delala v stare korpe. I onda kad je gnijezde napravila, obično je nasajala muški dan. To znači nije srijedu i nije nedelu i nije subotu. Sve su druge muški, ali najviše vtorek, petek baš ne. Onda kad je dela jajca, jajc se dene neparni broj. Znači, ili 9 će čiste malo, koliko už bila kočka, ali onda najviše 11, 13, 15, a pod puru i više će puru nasajala. Onda je blagoslovila jajca, poškropila s blagoslovljenu vodu i onda je dela kočku i neka mu je dela na stran, da nisu je kokoši smetale, ali a če je bežala, če nije štijela odmah sesti, onda je znala u te korpe ili košare da je nasadila podveznuti z nekakvim velikim rešetem ili starim sitem, ali je onda puščala ju je van vsake por da onu jesti, piti i kokoš. A inače, ako je sedela, onda ne treba niš brigu voditi, kočka skoči i ona sama dojde i ona točno zna kolike smije biti i nekoja se sama znala negde v trave za plotem nasaditi i ona je dobre sedela, dakle i kiša je padala u te 21 dan, nakon 21 dan se piceki počneju leći. I sama je znala dopelati.
je dobro nojiti dete uz 4 liste ili potkovu konjsku da to nosi sreću. Ja dete moram nojiti, ja imam i 2 potkove, ne znam jel to nosi sreću, ali kad smo mali bili, mi smo to iskali po detele i bili smo i bijeni, jer smo bili sve pogazili, pol ledine detele koje se teške pokli kosile. Onda, da se kad se mali prije sam govorila kaka nasajala piceke, kokošna jajca, ne kočku, a onda da bi ta kočka riši sedela, a i da bi ljudi mogli bolje spati, dojde hiže, taj mora sesti, ne same povedati poke došli prejti, nek mora male sesti, onda su rekli da bo kočka riši sedela, a i da boju oni mogli bolje spati. Onda krpati se nije smele ni šivati v nedelu, ni gombe šivati na sebe. Nedelu se nije smele ni škrpati jer je svetek, a na sebe se nije smele gomb prišiti jer da bi si onda pamet zašil. Tak. Onda iste tak da na Božić čestitat je moral prvi podbor muški dojti i morale neke donesti. Obično je to bila kakva jabuka, božićnica, pomaranđa koji se deli podbor, ali je moral muški prvi dojti. Onda će te lijeva ruka srbi da boš dobil 50, a će desna, da onda boš zgubil. Onda će ti v uhe zvoni da boš čul glase. Sad ne znam, lijeven glav u uhu kako je, loš glav s desnim dobili, ta neka razlika je. I na toču su zvonili i na foše nek su kuhali bonjsek i zelje i sto juhu je majka znala nam malo namazati noge i ruke da nas ne bi kača grizla. I još je tega čudev knjige i sijem, ali evo ga, knjiga se mora kupiti, kaj kavijana doljna stobica i pak je onda notre se i čude više od ovega koji sam ja povijedala. Hvala vam, Vero, kaj ste odvojili malo vremena za nas i za sve oni koji bi pogledali Hvala naš lijepa. Spomenar 2. A to i dijelamo da bi se i taj dijelec naše baštine, naše tradicije kulturne očuval, jer kak i sami znate, danes su druga vremena, danes su mladi furt na internetu, sad im tega moraju najti, ali to njih ne interesira više, a i dome se više starci ne spominaju, tak vidite kak je. Svake vrijeme nosi svoje vrijeme, evo ga, tak moramo završiti. A kad ste mi rekli hvala, pri nas se odgovorile Bogu hvala. Hvala i vam. Toliko od Vere. Hvala kaj ste bili s nama.